ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى واجتنبوا معاصيه كل التجنب، فإنه في الآونة الأخيرة كثرت ظاهرة نشوب الحريق في المباني السكنية الشعبية والحكومية بأسباب مجهولة، وكثير من الناس يتهمون مصلحة إدارة الكهرباء في غينيا بأنهم هم السبب الرئيسي لهذه الحوادث. واعلموا رحمكم الله أنه قد يكون من أسباب نشوب الحرائق ما يلي: اللامبالاة والإهمال بتركيب أسلاك الكهرباء، اللامبالاة والإهمال بتركيب أسلاك الكهرباء غير الصالحة للاستعمال، أو النسيان عن الشمعة مولعة في الغرف أثناء النوم، أو بفعل فاعل خطأ كان أو عمدا مقصودا. أن يتي الله سبحانه وتعالى الله جميرا سني دو تو دو مودو هانا دو يتede eden jamma mo weltanomo kanko Allah moƴƴereji makko ɗin e yurmede makko nden e ɓure makko ɗen no ɗuuɗi e hoore meɗen. Eɗen seedo ko kanko tun Allah woni ko hana rewede ka gonga. Eɗen seedo Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko jeyaɗo Allah nulaɗo makko. En toro Allah yo juulo e maɓɓe, juula e ɓengure maɓɓe nen fof, juula e sahaba ɓen fof, yo Allah juule kala o witirɗo ɓaawo maɓɓe, ñentini sunna maɓɓe on, jokki batteji maɓɓe ɗin ila yawmiddin. Allahumma amin. Musidɓe tedduɓe, hulen Allah hattirde no Allah hana hulirede noon, huliren Allah waɗugol ko Allah yamiri en kon fodde feere meɗen nden ko alda e raɓɓindinagol, huliren Allah woɗɗitagol e ko Allah haɗi en kon fof. Mo huli Allah, Allah moƴƴinayi alhaali makko on, okkamo newende e dennanangal fiya kuuji makko ɗin, yaltinamo e kala sattende, waɗanamo newende e kala ko o fewti e muɗum. Ko aduna ɗo watti noon joddindiɗo marani oti ndin ñande dargal aljannaji towɗi ɗi canɗi hino ila e sengol e muɗum e ko jokki ɗum e nemaji ɗi alqur'ana e sunna on tabintini wonande hulɓe Allah ɓen ka aljanna. jomirawo senijo towɗo o wi: ya ayyuha alladina amanu ittaqu llaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. O wi kanko Allah kono yo gomɗinɓe hule Allah, hattirde no Allah hana hulirede noon, o taw mayude ko satti woosi wona ko on julɓe jebbilaniɓe Allah, jaɓuɓe ñawore Allah nden, arɓe e ko Allah noddi ɗum e muɗum kon yeru feere muɗum nden fof, woɗɗiti e ko Allah haɗi ɗum kon dendanangal. Musidɓe tedduɓe, ngol kulol Allah ko ngol woni sabu tigi tigi jon e ɓuttu ɓernde neɗɗenke ka aduna ɗo, e malal makko ngal ɗo, e kisal makko ngal ɗo, e daɗugol dendanangal tanaji e masiboji yiilotoɗi ka hoore leydi ɗo hakkunde jemma e ñalorma. Kulol Allah ngol ko ɗum woni sabu ko Allah dandirayma fitnaji ɗin, sabu kala neɗɗo tana ko o heɓi masibo ko yani e makko ko sabu ko o faggiti, kanko tigi sabu ko o faggiti boneji makko ɗin. Idan sa woɗɗitike kulol Allah a woɗɗitoto boneji ɗin, ko ɗum woni hulugol Allah, woɗɗitagol boneji ɗin ara e moƴƴereji ɗin. En fof meɗen hiɗen reeni ɗi lebbi feƴƴuɗi ɗo ko woni e lontodirde ko e ndi leydi meɗen e sunnoji e tanaji ngeni e masiboji tiiɗuɗi wonkiji hino lutta e muɗum
jawle ɗuɗude hino bona e nder muɗum on ɗum wondi masiboji ko ɗi guiteeli woni ɗe huɓɓude e ɗi cuuɗi ka leydi ɗo woni ko cuuɗi laamu ngu woni ko cuuɗi citoyen ɓe ɓen yiite no huɓɓira nano e ñaamo ñande wo fayda ananayi ka incendie waɗi ananayi ka suudu sumi e nder saare nden ɗo nder Grand Conakry on ɗo alhamdulillah ka intérieur fayda ɗuɗa ka nanede yo Allah hisinan en leydi ndin fof kono ko saare ga saare ñande ga ɗum ɗon no ɗuuɗi jooni wa jooni jama mawninta fi mum neɓata acci hay mawnude e ɓerɗe yimɓe ɓen sabu ɗuuɗi ɗuuɗugol soccondirgol e huunde ɗuuɗa e ittugol batte mayɓe karoɓɓen ɓe wiye kasratul misas tusilul ihsas sa foppodiri e huunde ha a wowodiri e mayre yaha ha accande soɓugol yite ngen huɓɓi sunni bonni en yurmini ha joni fayda nan ta heno woole way presse on kañum koɓe heeɓi information wo ɓe publié ka ndaarete ɗon heɗite maka ɓe windata ɗon oti ara janga joni ko ɗum waɗi sino andade harayno ɗum ɗo ko tana jano ni ko masibo ni ko bonon datiɗo ɗo hulɓiniɗo ni sabu wonkiji ɗuɗɗi no bonde e muɗum wonki noon renugol ɗum wonɗo jeeya e sabu ko islam ardi jawle ɗuɗuɗe no bonde e muɗum renugol jawle ɗen no tawa e ko islam ardi ɗiɗiɗi renugol ɗiɗiɗi no tawa e fandundeji addugol o saria wonande en yo wonki tawataki bonna hay hunde ki waɗa ko yeebataki hara ki yeebatake hay hunde waɗataki jawdi yo hara tilfatake bonnatake nde wona duncitortendi sabu ko woodede meɗen woni ko accata dewal Allah ngal e hor leydi ndin ɗo sabu ko enen neɗɗanke on woni ko woni e wurude ɗo e jinnaji ɗin idan islam o no rerɗi yo wonkiji ɗin hisu jawdi ndin ko ɗum Allah waɗi nguure meɗen on ko ɗo woni ko ñiiɓirten si ɗum ala fayda hara e gurdam ɗuɗata woodede hayɗan woodi ɗan juutata yeru ko wodta kon kadi hara e moƴƴa labaka yelaka ko ɗum Allah no haɗi en bonnugol jawdi ndin yeebugol ndi mo haɗiri en ɗum noneji ɗin fof mo waɗi sariyaji sattuɗe muɗum ɗum ɗiya ha o wi mo wujji jawdi ndi o jeeya ƴetti junngo makko on koye taƴe teral ngal koye ngal yeeɓe ngal itte fiyo taw memi to ida musidɓe tedduɓe nulawɗo maki sallah sallam la zawalu dunia ahwanu ala llahi min qatli rajuli muslim aduna o fof jawdi ko woni makko fof weli e fotiji makko fof yo yeebo bona iwa ɗum no hoyfi ka Allah ha fi Allah no yiɗi ɗum o yiɗa ɗum kono yo ɗum ɗon waɗu no hoyfi ka Allah ɓuri nde wonki neɗɗo julɗo goto yeɓete tilfe itte e hewre mere haray nulaɗo maaki kañum kadi sallallahu alih wa sallam fayin e nder waajagol en jantano en ko Allah yiɗani en e ko o añani en ɓe maaki Allah no añani en piiji tati ɗuɗugol haala wi'ama ko ɗum ɗo wi'a e ɗuɗugol lando ko hatonjini e ko hatonjina e yeɓugol jawdi yeɓugol jawdi ko hunde harmude Allah no wi wala tubaddir tabdira inna almubaddirina kanu ihwana shayatin ta yeeɓu jawdi ndin yeeɓoɓe jawdi ɓen ko musiɓɓe cheytan ko ɗimmoɓe makko ko weldi jatigiɓe makko Allah no wiye wa kulu washrabu wala tusrifu ñaame yaron yani yeru haaju moɗon on ha yonanan ko non taw fantimo taw yewto kerol ko haɗugol len bonnugol li jawdi himo haade en jonnugol ndi yimɓe ɗaytuɓe ɓen wala tu'tu sufaha'a amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama ko taw jonnu ɗayɓe ɓen jawle moɗon ɗen ɗe Allah waɗani noon wuurigal saɗɗanno e muɗum on aya ɗon ko haɗu wonɗo e haɗude ƴettugol jawdi aliyatimajo jonnamo aɗo o ƴoƴude hakkille ɗe fenɗo kanko jeyndi Allah yiwta jonnumo ndi yani ta ƴettuɗi jonnitamo yer ko waton jini kon e dépensirama ko lutti kon ko a jogo an haray aya jeɗe ay dalil ji no ɗuuɗi ko haɗi nde wonki yeɓete ende jawdi ndi yeɓete hay noon ɗi guitele wonɗi immade ɗo ɗina huɗo ha ko woni ñamude
on kina dan kewn ne jawdi ni di woni nyaamude ko do wadi simdo ko hunde hulbininde hunde bonde hunde anyininde hunde hanade darede no accira mo be yeru ko hani wadde kon der ton goddum won ton ko laamu ngun woni ko wadata goddum dum ko enen citoyen be ben ko be hani wadude kon ko wakkilden wo e wawata wadude dum ko be tun kambe be wada enen kadi citoyen be ben ko hanude wadude kon ko be wakkili wo be wawata wadude dum ko be tun enen tigi wade ɓurtu on noon e kisalngal heɓike wo so ɗiɗo ɗiɗi heɓike si kamɓe tun ɓe waɗi ko ɓe hani wadde kon enen en waɗali yiite en huɓɓay sunna en sunna jawle meɗen ɗen si woni en wakkilike en waɗi ko hande waɗude kon kamɓe ɓe waɗali ko ɓe hani wadde kon yiite en huɓɓay sunna en sunna jawle meɗen ɗen idan haray no hani nde goto kala e meɗen laamiɗo e laamaɗo mo ɓe e daraja muɗum nde andata ko honɗum waɗɗimo waɗugol fiyo nge yiite ɗo accirni fiyo o bononda ɗo lannu noon fiyo en ɓuttin noon telemma ɗon kadi ɓay hari ko non wonirno ɗum kadi hino wawi wonde sa yii ɗum ɗo lombike ɗum ɗo yaltiti yani e hoore meɗen sabu on no toon si sabu on ɗaɓɓitama joni lekki kin heɓoto joni ñawde ko ɗo de haray no hani yo en daaro ko honɗum woni sabu ɗi guitel ɗo yo huɓɓirni e leydi ndin har ɗum wowa noon ko addaka hara en yaaru ɓaawo e moƴƴingol golleji ɗin aduna no yarde yeeso e technologie e matériel ji kelluɗi enen ara en yaaru ɓaawo yo Allah dandu en hara ko bakkatuji meɗen Allah woni ko woni en e laɓɓinde muɗum hara yo Allah muññano en hara o lettirali en sunnugol en na aduna ɗo wona ñande dagal ida musidɓe tedduɓe ɗiggitelu ɗi made waɓɓe khutba on ɗo winduɗo ɓen jahullah hayran ɓe wi wondema no jeeya e sabuji mum woɓɓe wondema ko sabuji ɗi andaka kamɓe ko ɗum ɓe wi ɗo sabuji ɗi andaka tawi windu ɗon ko fandi kanko anda en jaɓay kono sabuji ɗi no anda so ɓe kuran ɓe landama joni spécialiste ɓe mum ɓe landama joni ko honɗon sabu ha yite huɓɓa sunna suudu ɓe wiyay ko ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo ɓe jantoɗi fof haaɗi laaɓa watten ɗon noon ko dina meɗen kan kañum ga rentini en kon e muɗum tawata sa faggitiki Allah lettirte Allah lettete no jeeya ko lettirayma huɓɓugol sondum ɓay Allah te fawi taw sabu heɓi ke fiyo waɗu huɓɓu yite hoore maɗa mo wawi wiide nge huɓɓu tun hayde sabu ala nder ton nge huɓɓa kanko je yite nge idan ɓe wi wondema buyno tumude EDG société kippuɗo courant on en wiyata ko kamɓe kono noon ko kamɓe wonata yeeso e ɓaawa e wallugol en ha ɗum ɗo acca enen ngala wiide ko kamɓe woni sabu ha nge yite no huɓɓude kono noon haray kamɓe dow wonata yeeso e ɓaawo fi ha ɗum ɗo acca hayno jeeya e sabuji ɗum ɗo waɗi kon taw welsindagol e installation ji ɗin nge yiite woɗange produisede ni kange produisete ɗon eni kange moƴƴinto ɗon ko ɗon gona e moƴƴinede moƴƴingol nge ɗum ko feere transportugol nge addange ga ka saare ka cuuɗi ɗum ko feere si nge hewti ka saare en fof ɗen yiide central ji courant e nder saare nde si nge iwi kange moƴƴinte ton ko ɗon nge arata nge hutta iwa ɗon noon sendite joni moƴƴingol nge addugol nge sendutugol nge ɗum ɗo kala ka manki kala ka golle ɗen manki moƴƴinagol e ɗum ɗo defay en huɓɓugol cuɓɓi si yiten en ari ko ɗuuɗi ɓuri ko hatonji nen kon aray tun sunna si woni ko addatange kon kelɗa filji ka nge rewata ɗon nge hewta aray tun suma si woni distribution on moƴƴali phase goto rondike temedere oɗan rondi tato ma jewo ɗon kadi aray tun nokkugo suma ma nokkugo ronka heɓude fof mum ɗo tana heɓota idan welsindagol ngol installation ji ɗin e alhaali majji on fof woni ko telen ko EDG waɗata kon enen kadi ka cuuɗi meɗen ngol filwol ɗo ko jelu ngol ɗo métre on ko 2500 ngol ɗo ko marque hunde kaalijo ngolɗa ko jelu ngol ɗo ko 7500 hayso ko bunɗo so memiɗi o a yiye nago tum ɗi satti nago tum ɗi yooli nago tum ɗi kelɗi ma o ani électricien jo ma on ko filon no waɗiten ɗo sode fil marque kaalijo e on no satti tawi naka jifi makko wonɗa wadde ɗo na kanko on ma yeeyude na e suudu makko wonɗa e waɗude ko goɗɗo sodanoyta to adda waɗane ka suudu ma honto probléme ko satti ko kanko ko moƴƴi kon o jonnuma acca ɗo yaha soodoya filji goo to ɗin tawata ɗi townata yiite arowe nge yiite ngen si ari sunnayyi wiw sifa ɗum ka disjoncteur
wi sifa ɗum e tableau hoy installé tego koye sundum bipolaire e ko nandata e muɗum mi anda inde ɗen fof nami spécialiste jo kono mi sappan toon fi o faamu wi sifa ɗum hay ampoule ji ɗin fiilol tosogol e ñannol duwangol nadde courant ka suudu ngol fotata e senditayɗi courant ɗi gande suudu ɗin senditayɗi courant ka suudu ñani ɗin fotata e cewɗi arayɗi e prise um ara e ampoule um kabe e dole muɗum sa mankini ɗum ɗon hara ko a woni a waɗi sabu yo sundu sumu lutti si allah yurminte tun o dande ɓayi mo wawma dandude hay arɗa yolliɗa nder ton mo wawi salagol suma ɓay tun kanko ala ko wawata na ɗum hara an on a préparé yo sundu sumu ko janngo ma ko faɗɗi janngo de ɗi filiji ɗo wuli ha woɗi taye joni tawi tawi wo ko yite nge woni huɓɓude hande kadi idan welsidagol installation ji ɗin e niveau ji ɗin fof e eggingol courant ji ɗin e niveau ji ɗin fof ɗum noon ko sabu molanaɗo e ko woni e sunnude e ko woni sumude kon ko woni e huɓɓude yite nge kon transformateur ji fanɗuɗi ɗin no naati nder ɗo tawɗi aduna o acci ɗum EDG droit mo accirgol ni waɗugol ɗi no naati nder ɗon kala machine non gollitirte kon kala matériel non gollitirte kon mankingol waɗugol ko hani waɗude kon ko yaadi e saayi on kon ko tonata yiite wonge arde ngen kon kama ɗum ɗo manki o hara sabu heɓike no yiite huɓɓira ɗum ɗo no wona téléma EDG si kamɓe welsindi e golleji maɓɓe no wona téléma meɗen enen citoyen ɓe ɓen no wona téléma laamu ngol laamiɓe EDG ɓen par ce que kamɓe ne finance ude si accital jawdi hanande accitede ni tawi EDG ko soodu kañ kadi ko soodi o adda waɗa nayi hare bonon daw ari ko ɗum si wiɗen nde darande ɗo en fof yiɗen hawtinde mo ɓeno toon ko hani daranade ko no jeeya e sabuji muɗum ko waɗata ha yite huɓɓa welsindagol kiɓuɓe nge yite kiɓuɓe production nge yite kiɓuɓe addugol nge kiɓuɓe senditugol ɗum ɓayɗi central ji fof yimɓe haray no jooɗi e mum ɓe nahirugol e ñallugol addiraɗon ɓen no mari golle ko waɗata ɗon so ɓe welsindike ɗen golle maɓɓe ɗon ɓe hendorali kon e arde kon no haniri noon ɓe accitiri no haniri noon e fewdo nde hani nden ɗum kadi hare ko masibo goo woni e yahude ɗum kadi wonay sabu ha yite huɓɓa enen kadi ke cuuɗi meɗen branche gollen e appareil ji ɗi wona hanaɗi branchede rallonge ma ko ɓoltike ɗo addani hoorema poore on haɓɓi ɗon na électricien jo na technicien jo courant accré yiyo yite huɓɓu nder ton si duyi mum boni kawon addode hoorema changement adda wonɗo o yo changane ko probléme enen kadi la même chose ka cuuɗi meɗen ka bureau ji meɗen ka magasin ji meɗen ka wonɗen ɗon fof haray welsindagol e matériel ji men ɗin ɗum kadi ko probléme idan haray ko raɓɓiɗi kon ko sifa ɗi ɗo woni sabuji feeñuɗi ɗin ko wonata kon sabu ha nge yite huɓɓa watten ɗon noon boneji men ɗin bakkatuji meɗen ɗin allah subahana wa taala o wi ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum kala ko heɓi on e masibo ko sabu ko juuɗe moɗon ɗen faggiti boneji ɗon ɗen faggitade ɗin jamma e ñalorma allah goɗɗum kadi ko ɗum woni en e lettirde en toro allah yo taw lanni yo acciran en ni idan haray ɗum ɗo kanɗen hani mo ɓe meɗa yo dartu hoore muɗum o wiƴƴito alhaali makko on o suɓa ko andi ko moƴƴa o bugo to o heddora ko moƴƴi ko on o ɓeyda ɗum ɗon o ɗuɗɗina ɗum ɗon allah wi dahara alfasadu fi lbarri walbahri bima kasabat aydi nnasi liyudhiqahum bada alladi amilu o wi bonon nda on feeñi ka ndiyan e ka jorndi feeñi ka ca e tosoke e ka ca e mawɗe feeñi ka yimɓe ɓe wuuri ton fof fiyon nu sabu ko ɓe faggitori juuɗe maɓɓe allah feññiniri o bone ɗo addiɗe lette ɗo o wi fiyo o meeɗi ɓe yoga e ko ɓe faggiti fiyo laɓɓi ɓe yoga e bakkatuji maɓɓe fiyo yoga e joddi maɓɓe ka aduna ɗo taw idan haray ɗi boneji ɗon en faggitade ɗi bakkatuji ɗon en yeddirde allah woɗɗi to ɗen ɗi bakkatu ko kata waɗɗinayɗo e hoore maɗa tikkere allah e lette makko si woni a tuubale o yaafima idan ɗuɗɗinen tuubugol ruttoɗen allah subhanahu wa taala woɗɗitoɗen sabuli poɗa e ɗiɗi lette makko ɗen nulaɗo makki sallallahu alih wa sallam e zina ɗi boneji ɗi feñata hakkude yimɓe si wona allah subhanahu wa taala o adda e maɓɓe nawnaje e ñawuji tawnoɗi wodanoka e aranɓe maɓɓe ɓen ɓe maki yimɓe nokku ɗuytata peesirɗe etirɗe muɗum si wona allah lettiraɓe kokke ko ɗoni angal saajugol ndiyam ɗam fanɗugol majjam ma itta barke majjam hay siɗan saaji ɗen
o lettiraɓe ɗum o lettiraɓe sattede gurdam mo yiɗa o no wulla yaasi on no satti gurdam ɗan no ɓitti marɓe jawdi ɓe ɓe ɓurata wullude no wutti towiri ka daraja jawdi o kono mo wullirta ɗum ko fitna noon darten hoore meɗen allah lettiraɓe lamɓe toñoɓe lamɓe ɓe ala yurmede idan ɗum ɗo nuraɗo sappanike en ayaji alquran ɗen holli e wonde kala ko heeɓi en e masibo ko saabu ko faggitiɗen kon idan haray no waɗɗi en wattugo ira e ɗi sabuji wona e ɗi ha heɓen lette heɓen ɗi lorraji ɗo aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin wa khati'a fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. مسبت الدبي يتي الله سبحانه وتعالى لجنة مكانكو الله weltanomo en seedo ko kanko tun Allah woni ko hana rewede ka gonga den seedo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko jiya Allah nulaɗo makko bela juule maɓɓe juule ɓengure maɓɓe nen fof e saaba maɓɓe fof yo Allah juule kala o yutirɗo ɓaawo maɓɓe ñentini sunna maɓɓe on jokki batteji maɓɓe ɗin ila yawmi din. musidɓe tedduɓe hulen Allah ko hanaɗo hulede hulen Allah ko kulol Allah ngol woni mande moƴƴuki meɗen kin woɗɗitoɗen e yeddugol Allah wi ya ayuha alladina amanu taqullaha wa kunu maa sadiqin ay kono gomɗinɓe huule Allah laatoɗon wondude e ɓen gonguɓe. musidɓe tedduɓe ɓaawo en yewtude seeɗa yoga e sabu ko waɗata ko ɗi en sandiji haray sappoɗen kadi seeɗa e ko ñawdata kon o probléme sabu sa andi sabu on a heɓa joni solution o haray en wiyay ko adi kon taho no waɗɗi e wongol yimɓe hulɓe Allah wonen woɗɗitiɓe yeddugol Allah wonen yaccotoɓe e moƴƴingol fi hoore meɗen taho yaccoɗen kadi e fiyo jama o moƴƴu. Allah wi ma kana rabbuka liyuhlika alqura bi dhulmin wa ahluha muslihun jomi maɗa wonande o lettata yimɓe saare si wona o wonande o lettata yimɓe saare hara yimɓe mere on ko moƴƴinoɓe idan na moƴƴugol ngol tun a moƴƴe taw e ma an wona noon kadi sabu ha moƴƴe sa yi bone mawɗa haɗude haɗa ma ɗum ɗaɓɓa wawɗo mo haɗude on o haɗe idan ko ma wallidiren ha moƴƴen ɗum ɗon ko sabu ko dandata en tikkere Allah nden e jarrabuyeji makko ɗin si feƴƴi ɗum hay no waɗɗi e ɗuɗɗingol toragol Allah sabu piji ɗin fof koye juuɗe makko woni ko ƴettuɗa sabu ko si Allah yiɗi yo laato si laato ko wakkiliɗa o ko si Allah dandi si daɗa haray noon ɓay ko non woniri ma wakkiloɗen toragol mo yurminkinoɗen e makko jeejemmo yo ittan en andeji ɗin o wattitirana en ɗi newendeji e weloji o ittana en sattendeji ɗin o wattitirana en ɗi newendeji si feƴƴi ɗum haray no waɗɗi en mo ɓe e niveau muɗum aynugol e wattu fuɗɗoɗen taw laamu ngun no waɗɗi laamu ngun aynugol qualité matériel courant addete ɗin ka leydi ɗo matériel ji ɗin fof gila e jandi ɗin ɗiɓe gollita ɗin kamɓe ka EDG ha e ɗi enen gollita ɗin ka cuuɗi meɗen woni ko yani adday ɗin yiite ngen ma senditay ɗi nge woni ko ɗi brancheten ɗin duñcitorgel e yiite ngen ɗi appareil ji télévision ji climatiseur ji frigidaire ji ɗo nantata e muɗum no waɗɗi laamu ngun contrôle gol ɗum ɗo fof ɓay appareil kadi si woni o duwaka branche agol e yiite ngen sabu probléme technique mo mari o créé incendie kanko kadi joni joni o pooɗa e ɓuri ko yiite ngen ɓuri ko filji ɗin woɗɗi addude yiite ngen addata kon kanko mo hattoñini ɓuri ɗum andi o ronday fiil on ɓuri ko fiil o rondoto kon joni noon ɓay kamɓe hiɓe andi courant ji meɗɗin doole majji on tawa nayoɓe newnu sina machine ji towna ɗi hattoñinɗe yerɗum ɗon natta e leydi idan ɗum ɗon ko kamɓe wawi ɓay ko kamɓe an jogui port on jogui frontiére ji ɗin kala ka makitiji natir taw kamɓe andi
ɗo noon woni ko ayƴitteteɗi yaasi adde woni ko moƴƴinteɗi ɗo no waɗɗiɓe contrôle qualité mum on fof ɓe daraɓe taw koko yaadi e saayi fewndi ɗon koko yaadi e feere meɗen nden e yembere courant ji men ɗin ɗum ɗon hino waɗɗiɓe hino waɗɗi kañum kadi kelɗingol golle installation ji courant ji ɗin gila ka production ha ka distribution ɓe halfina ɗum kadi yimɓe gaynoɓe anduɓe har na ƴettirteɓe sabu leñol mum ma sabu siɗɗankaku halfinaɓe ton ɓe ƴettire sabu gaynugol ɓe sabu gandal maɓɓe ngal allah wi inna hayra man istajarta alqawiyu l amin ko moƴƴi fof e on mo jonnuɗa golle maɗa ko on jon doole on holniɗo jon doole on ko dolnuɗo ka moƴƴingol hunde yani marɗo doole yerko hunde waɗirte on hara mo wayde waɗude maîtrise ɗum ko woni jon doole on e mayre hay sooti ko bofode na ko woni o darote hore koyɗe piiji go hareɗa joɗindeɗa golla ko taw ko wawɗo golle ɗen wattira ko holniɗo na jam fotoɗo ko arowo lerde duwa arde nden si woni ɗibbo ɓuton mo duwa arde 7 heures o hewti wo e 8h30 hakkude ɗon siko bone waɗayno si ɗanninaka ma si huɓɓinaka bone on waɗata o waɗay si tawi wona holniɗo le ko yerko ayna o waɗata kono siko holniɗo o respecte leerji argol mo ngol e leerji yahugol mo ngol simo nder ton kadi o respectay golle ɗen nder ton o terto fijirgol téléphone e yahugol ka barumɗa e yahugol ɗa o jooɗo ayna ko aynina kon idan ɓe ƴetta yimɓe holniɓe gaynoɓe ɓe halfinana yimɓe golleji ɗon no waɗɗiɓe kadi waɗugol contrôle technique e ɗi installation ji fof janɗi majji e fanɗi majji ɓe ayna kadi installation ji men ɗin eren kadi branchement ji men ɗin ɓe hani waɗugol sariyaji sattuɗi lette sattuɗe e hoore woopaɓe ɗin sariyaji si ɓe ari ɓe branche makka poto ɓe ari ɓe tawi a ittiɗon branchement ma on a woni e phase goo naka ɓe aɗumaɗo ɓe dowma sanctionnude ɗum ko kamɓe wawi wadde ɗum an citoyen jo ala ko wawanɗa citoyen jo so iwi e phase o yahi e phase so iwi e poto o yahi e poto kono kamɓe allah no jonni ɓe ɗen doole ko ɗum ni laamu idan no waɗɗiɓe gérugol ɗum ɗon no hana gérurede noon si woni ɓe mankini ɗum wara ɓe andu kala wonki yeebiki ɗo hiɓe mari responsabilité muɗum yeeso allah kala jawɗi yeebindi e mum hiɓe mari responsabilité muɗum yeeso allah hara hino waɗɗi enen kadi consommateur ɓe ɓen ɗi courant ji gollitirgol installation ji moƴƴi ga suudu meɗen gila e fil ji ha e disjoncteur ji ha e matériel ji ɗin fof ha e appareil ji ɗi gollitirten ɗin soden ko yaadi e saayi on ko ɓuri kelɗude kon ko wawata kon duncitorde courant ji ɗin hara bonnaali no waɗɗi en kadi woɗɗitagol e surcharge ugol installation ji meɗen ɗin surcharge ugol poto surcharge ugol fason surcharge ugol branchement ma on kande suudu si joni ko monophase marɗa a addi fil matériel ji gollireɗi courant ɓuri ko monophase gollirayno a yiyay ɗo suudu ndu décembre salon ta matériel ji no toon consommé ɗi courant ko 3 dal haton jinayno hara ko dowaɗo poɗugol triphasé kono ko monophasé o mari ko ɗum sari o wi on siwanno suuɗɗo waɗane wadda matériel ji ɓuri monophasé ɗi poɗɗa e courant ɓuri ko filon toon takon ɗum ɗo fof ko hunde nde hande woɗɗitade e muɗum enen citoyen ɓe ɓen gollitiren ko yaadi e saayi on gollitiren ko yaadi e doole e feere meɗen nden si weƴƴi ɗum no waɗɗi en contrôle gol enen kadi installation cuuɗi meɗen ndin fiilji ɗi installe ɗoɗa heeɓi 25 ans 30 ans hande fiilji kelɗuɗi ɓuri ɗin heɓike ndaruno changera ɗum ɗon changea ɗum ɗon waɗa ɓurɗe moƴƴude ɗin disjoncteur mo annduɗa heeɓi duuɓi sappo e joyyi hande disjoncteur ɓurɗo mo kelɗude sophistique gol ari hay son sumali hay son gonali change mo allah yi o hudu hidrakum itte rentare moɗon nden ɗum koye kala hunde nde wonɗa e muɗum change ugol ɗin piiji ɗon no tawa e ƴettugol hidre muɗum on hay no waɗɗi en kadi dartugol ɗi appareil ji ɗi gollitirten télévision ji e feere je e wuureje defirɗe no probléme ko allah addani en ɗum en duncito no dagui ella ala e muɗum ɓay hay laamu mum haɗa kono soodu wurere courant awa yeɗɗude hara fiilol mayron no kelɗi sooda télévision kelɗuɗo tawa fil mumon no kelɗi na branché tun townata yitegen no ɗewli sumi ɗum fof ko probléme ji haray ɗum ɗo fof ko misal tuwonɗen e waɗude no waɗɗi en halfingol entretien cuuɗi men ɗin ka courant yimɓe spécialiste ɓe yimɓe jannduɓe ɓe annduɓe no waawi no gayna na ndarugol jaɓowo 20 000 e 30 000 ƴettu haysko ƴettowo juuɗe ma 100 000 ma 150 000
adduɗo gaynowo golle ɗen allah wi inna hayra man istajarta alqawiyul amin sa addi mo fellutuɗa mo annduɗa oɗo o deɓoyotoni o hottoto woni hay anda yiwde ellaji e golle makko ɗen anta o anda hay fo e muɗum ko ɓay a ɗuuɗi gollitirgol courant waɗi siɗa andi joni si ɗum ɗo waɗiɗa ɗum ɗa bonay ɗum ɗo si waɗa kan ɗo mo état koko ni andirɗa hay an ayi e ellaji makko honno jonguirta on yo wattane courant ga nder suudu ma yo changane fil yo changane appareil ji installation ji nder ton ɗum noon fof ko créyigol no suudu maɗa no sumira haray wonɗa idan haray no waɗɗi kadi wowloɓe ɓen fof gila e waɗoɓe kutuba ɓen imamuɓe ha e journaliste ɓe ɓen ha e yimɓe newoɓe ɓen e lendin waajagol rentina findina ɓe golloɓe ka courant e fii moƴƴingol golle muɗum ɗen fii yeɗɗingol ɗe fii laaɓalngol jama on e majje hulɓinira ɓe lette allah ɗen e wongol sabu ha wonki yeeɓo andina ɓe installation ma bonɗo angal numɗal ma e golle no wona sabu ha wonki yeeɓo si wonki a yeeɓi woni sabu ha yeeɓike ngaɗo maki hiɗa e jaam ha wona sabu ha wonki yeeɓo hiɗa e yaajende fiyake maɗa ha itta wonki kala le ka wonɗa sabu junngo ma naati moƴƴere heɓide to wo a heɓay nafa bone noon kadi heɓiɗo nder to wo a heɓay bone e muɗum idan haray musidɓe tedduɓe e woɗɗitoɗen e ko poɗata kon tanadinen e hewre meɗen aren e ko poɗanta en nafa kon ngaɗo maki ihris ala ma yanfouka wala tajaz rewɗo e ko nafete kon sallallah alih w sallam rewɗo e ko nafete kon wonɗa ko nafete wakkilo e ɗum renɗa e heɓugol ɗum soobinoɗa e muɗum wota ronku yani ta wota ronku feere ndo moƴƴinira alhaali maɗa ɗum ɗo no mofti fiyake maɗa dina yankejo no mofti fiyake maɗa aduna yankejo en tawa subahana taala yo allah yaafo en bakkatuji meɗen ko jaɓana e moƴƴireji meɗen ɗin allahuma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidum majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن جميع الآل والصحب الكرام وعنا معهم بمنك وعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم من أراد بنا سوءا أو مكرا فاشغله في نفسه اللهم من أراد بنا سوءا أو مكرا فاشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين لك أواهين منيبين لك مخبتين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا واسلل سخيمة صدورنا واهد قلوبنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا رب ارحمهم كما ربونا صغارا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون